Yesu ashimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri uyu mwanya usigaye. Ryanditse mu gitabo cya Yosuwa igice ni icambere no ku murongo wa mbere urasoma ugeze ku murongo w'9. Igitabo cya Yosuwa igice ni icambere umurongo wa mbere usome ugeze ku murongo w'go. Mose umusavyi uhoraho amaze gupfa, uhoraho abarira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, Mose umusavyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukane aba bantu bose ugo ruzi Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe abisirayeli. Ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye nkuko nabariye Mose. Uhereye mu bugaragwa no kuri uriya musozi Lebanoni ugashitsa ku ruzi runini arigo Efurate, ugahitana igihugu cyose cy'Abaheti ukageza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba, nigo ruzoba urugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Shikama ushira amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Mugabo shikama ushira amanga cyane, kugira ngo witondere ivyagezwe byose bivuga, ubishitse ivyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuzutambamira iburyo canke ibumoso, kugira ngo ugire ukuboko kwiza aho uja hose. Ibiri muri ico gitabo cy'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose. Niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahigwe. None si jewe nkwibaririye, nishikama ushira amanga? Nuko ntutinye, nturanduke umutima, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Amen. Amen. Nimba muvyemeye muvuge ngo amen. Yego. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo rigufi, kandi tugiye kuganira ijambo tuzokomeza kuri none gusa, ni ugutanga umutwe waryo. Ariko iri jambo ni iryawe, kandi iri jambo ni iryanje, iri jambo ni iryacu twese. Umutwe w'amagambo tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo gutunga umutima uzi amakuru y'ukuri niyo ntsinzi yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Gutunga umutima ufite amakuru y'ukuri niyo ntsinzi yawe. Mu gihe cyose umutima wawe utazoba ufite amakuru y'ukuri, Satani azowushiramo ibitari ukuri. Ariko hariho umufilozofe wavuze ijambo nemeye cyane rwose, ndaryemera iryo jambo kuko ari ukuri. Yaravuze ngo iyo umuntu afite ukuri mu mutima wiwe, ngo biragoye kwemera ikinyoma. Imana ihabwe icyubahiro. Mbonye uwundi muntu unshigikira uvuga kuko iryo jambo ari ukuri. Nawe nimba ushigikiye vuga ngo amen. Iyo umuntu afite ukuri guhagije mu mutima wiwe, ndakurahiye ntiyo kwemera ikinyoma. Hari ibintu bibiri bitabana, hari ibintu bibiri bidasa, hari ibintu bibiri bitazobana. Ni ikintu citwa ukuri, ni ikintu citwa ikinyoma. Ibyo bintu ntibzoba mu mutima umwe, ntibzoba mu muntu umwe. Iyo bigihaye birwana binganya amapurusa muri wewe, ukuri n'ikinyoma binganya amapurusa yabyo, ni bene wa muntu muza mubona usa nuko umuntu wacanganyikiwe. Tanto ukabona
n'umuntu muzima mu kanya gatoya akamera nk'ukubiswe n'inkuba ukamuyoberwa wari umuzi utese uyu nguyu ni naka. Kandi reka nkubwire abantu bavuga ibinyoma babayeho kuva kera, kuko ise w'ibinyoma ninde? Ni Satani. Kuko Satani yabayeho abantu batarabaho. Nukuvuga ngo umuntu yabayeho asanga kera ikinyoma kiriho. Yesu Kristo yaraje asanga abanyabinyoma barahari, nawe ngo amare gushika baramubeshera. Erega ntibatinye no kubeshera na Yesu. Hari abantu iyo bamubesheye ubunyine akababayika agatangira kuvuga amajambo menshi yisigura arahira agira gute yo kubwire neza. Abanyabinyoma ikinyoma kitatinye Yesu kikamuhangara, nawe baramubeshera pe, baramubeshera kandi Yesu ari we kuri. Ariko Yesu mu bamubesheye bose ntiyigeze avuga ijambo ryo kwisigura. Hari uwundi munyabwenge wavuze ngo nusanga abantu 9 bariko barakuvuga ngo nawe wamara gushika ugatangira kwisigura, uzoba ubaye uwa 10 mu kwivuga. Ikindi kintu ca kabiri, uzoba ugiye gutanga amakuru barya 9 batari bazi muri kwa kwisigura kwawe. Prince wisigura ni kukomeza kubabwira amakuru masha batari bazi. Uko niko kuri. Yesu aragenda mu ijuru asiga abanyabinyoma barahari, n'ubu ngubu bariho. Ishengero rizogenda mu ijuru babone gufatwa baje guhanwa hamwe n'umwami wabo witwa Satani. Ariko muri iki gitondo ntabwo numva mvuga amajambo menshi, ariko nahawe ijambo rimwe gusa. Nimuvuge ngo amen. Nahawe ijambo rivuga ngo mutunge imitima yuzuye ukuri guhagije, niyo nsinzi yanyu. Kandi uko kuri guhagije mukwiriye gutunga, uko kuri ni Kristo, uko kuri ni ijambo ryiwe. Wibuke umwami Yesu yaravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ikintu cyose kiri muri Bibiliya yera ni ukuri. Ibindi byose bizoza biza bispekire hirya no hino bivuga ibindi, ariko ijambo riri muri Bibiliya niryo kuri. Nugira ukuri guhagije kwa Bibiliya uzoba ifite insinzi idasubirwaho. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe cyose uzota amakuru y'ukuri y'Imana yakubwiye, uzisanga uri ahantu mu kinyoma, uzisanga mu muruho, uzisanga ubabaye, uzisanga wihebye, uzisanga nta byiringiro ufite. Ariko Imana ishimwe kuko amakuru y'ukuri yose yaraduhaye iyacishije mu ijambo ryayo. Nimuvuge ngo haleluya. Urugero rwa gatatu ndavuga kuri Yosuwa tuvuze. Untegere mu mwanya turaza no kurangiza. Yosuwa Imana yamuhamagaye na Mose, ariko manze kubwira kuko Imana yahamagaye Mose, Yosuwa akaba umufasha wa Mose. Burya Mose yagendaga ku musozi akagira iminsi 40 n'amajoro 40, ntabwo Yosuwa yabaga ari kumwe na Mose. Oya, uzosome Bibiliya neza. Ngo yicaraga a distance. Mose akagenda akabonana n'Imana ya minsi yose Yosuwa aririya. Nyuma Imana yarangiza kubwira ibyibwira Mose, akaza akabwira Yosuwa ati dutahe. Ye baba we. Mose ntiyarambirwaga kuko iwe yabaga hayabona Imana akabonana n'Imana. Ariko Yosuwa yari umufasha we, ntabwo yegeraga ngo yumve ikiganiro cya Mose n'Imana. Ahubwo Mose niwe wamubwiraga ibyo Imana yamubwiye.
turumvikanye. Hanyuma baragenda ngo babure umunsi umwe, baragenda babura amazi yo kunywa. Ushimwe mwami Yesu kuko uyu munsi ubaye, kandi Imana ishimwe kuko aya magambo Imana impaye kuyavugira imbere y'ishengero ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Babura amazi yo kunywa. Bamaze kubura amazi yo kunywa, baragenda babwira Mose, baramubwira bati dufite inyota. Mose, mufite inyota. Imana iramubwira ngo genda ubwire ruriya rutare, genda ubwire ririya buye, uribwire riratanga amazi Abisiraheli banywa. Dukunda gushakisha ngo mbega ni gute Imana ihaye imvugaho, ni gute Imana ihaye ivuga kuri famiye yanje, ni gute Imana ihaye. Ariko hari ibintu Imana yokubwira zamara bikakugora wamenye ko ariyo yabikubwiye. Umunsi Imana yokubwira ngo bwira ririya buye ngo guhereza amazi umwe, rinayazanye wari wabona ibuye ryabyaye amazi. Iyo umuntu afite amakuru y'ukuri, hazaba ibintu bitigeze kuba, hazaba ibikorwa bitigeze biba. Imana ihabwa icyubahiro. Mose aragenda abwira ryabuye ribyara amazi baranywa. Ico ni kimwe. Ngo babure umunsi umwe bifuza inyama bene izi nyama muzamubona. Kubona abantu imiliyoni 3 bifuje inyama, abagabo n'abagore n'abana. Mose yabonye igitangaza gikomesha ngo bose bararira. Bose bararira, baririra inyama. Umugabo akarirana n'umugore, akarirana n'abana be, akarirana n'abakazana, bakarirana n'abakwebe. Bose ikiborogo kwari ukuvuga ngo dukeneye inyama. Imana ibwira Mose ngo genda ndategeka umuyaga urava iburasirazuba uzana inturumbutsi, ngo ziraza ngo zije aho ngaho imbere yanyu, ngo muzirye zibashike ku nyota. Mukanya uwo muyaga ngo urazizana, ngo zimare gushika inturumbutsi. Sinzi ko muzizi, ariko jewe ndazizi. Nimba hari ibintu bigoye gufata ni inturumbutsi cyangwa inkware, nico kimwe. Ariko uwo munsi uwo muyaga wazizanye wazikuyemo n'ubukana bwo guhunga. Ziraza zigwa imbere y'Abisiraheli, bazirya uko bashaka, bazirya batazihize. Ibyo ngibyo Abisiraheli barabibona. Bukeye Mose apfa mu buryo bwa giturumbuka, apfa yagiye ku musozi. Bahaye bibwira ngo ni kwa kundi yahoraga agenda. Uwo muntu wabakoreye ibyo ngibyo byose amaze gupfa, Imana irareba ibwira Yosuwa wamufasha wa Mose, iramubwira ngo Yosuwa, genda ubwira Abisiraheli ngo umugaragu wanje Mose yarapfuye. Hari igitabo kimwe nasomye n'amakuru y'Abayuda baza bavuga, hari ikintu ngo catumye Imana idakunda kuko intumbi ya Mose ibonwa n'abantu. Ngo iyo ibonwa n'abantu zarabagoraga kwiringira Imana, bogumye bakayisenga nubwo ari intumbi. Ico ni kimwe. Ikintu ca kabiri, ngo Satani yarwaniye intumbi ya Mose hamwe n'iki n'abamarayika. Abamarayika banga kuko ikiziga ca Mose Satani akijana. Abigisha ba Bibiliya bazavugamo ibintu bibiri. Baza bavuga ngo Satani ngo yari ikeneye amakuru y'ukuri. Mu minsi ishize hari abanyabwenge bavuze ngo batoye igihanga ngo c'umuntu, bibwira kuko ari uwa kera, ngira ngo ni mu gihugu ca Tanzania, ariko ni muri bino bihugu. Ngo bibwira kuko yabayeho kera gusumba abandi. Hari ukuntu babishira mu vyuma bakamenya uwo muntu igihe yapfuye, bakamenya uwo ari we, bakamenya n'icamwishe, bakagira gute. Noneho Satani ngo yari ikeneye amakuru y'ukuri Imana yavuganye na Mose. Abamarayika baraintervena banga kwico kiziga Satani akijana, kuko ngo cari kibise imigabo n'imigambi n'amabanga akomeye y'Imana. Abantu babise amakuru y'ukuri, Imana ihabwa icyubahiro. Haba n'ikiziga cabo, ayo makuru ntavamwo. Amen. Ni mubika amakuru y'ukuri. Hanyuma
iravuga ngo umugaragu wanje Mose yarapfuye ntiyashatse kuko abisiraheli bamufuba cyangwa babakukira iyo ciwe n'Imana yamenye uko yapfuye iramwifubira yonyine ikora ikiriyo yonyine irakirangiza yonyine ngo imari hereza yose ubitangazo ryo kuja gutangariza abisiraheli kuntameze Yesu ntiyizi ariko wasomi siku zake walibabaika hekima ya Mwokozi iliwatoa jasho Imani ihabwa icyubahiro kwa ngambo ya elimu sifa za Yesu Kristo ukabona umuntu ntiyize ariko baje kuvuga bakavuga ngo kwa ngambo ya elimu Yesu ni mwenyewe Yesu afite umwihari shahada zake zote diplome ziwe zose alizaliwa nazo na ngaho bavuze ngo wasome siku zake walibabaika hekima ya Mwokozi iliwatoa jasho kwa ngambo ya chakula usifanye nini usitie shaka nitwibikamwe amakuru y'ukuri y'uyu mugabo niyo nsinzi yacu yavuze inkoni yakubiswe 5,000 harya na 30 ariko Yesu yewe ni mumureke mbega bo ngabo bari kwamukubita izo nkoni 5,000 na 30 ni bande d'abord si babandi yaremye rimwe yarebye umutegetsi wari kumusumbuwa aramubwira ngo ni Petero yabwiye aramubwira ati Petero ukuye inkota uciye umusirikare w'abandi ugutwi uri kurandwanirira wewe wondwanirira iyo nza kubishaka jewe nahamagara shiyoni zisaga 12 batayo zisaga 12 z'abamarayika nabo bakoraga umurimo ariko umwana w'umuntu ariko aragenda nkuko byanditswe kuri we ayo ni amakuru y'ukuri yari yibisemo reka nkubwire ndabihamya nk'umukozi w'Imana wasizwe amavuta turagenda nkuko ibyanditswe byavuzwe kuri twebwe Imana ihabwa icyubahiro hari amakuru y'ukuri Yosuwa yari yibiseho byatumye abo muyobozi Imana iramubwira ngo Joshua nukomeza aya magambo nkubwiye nta muntu numwe uzoguhagarara imbere mu minsi yo kubaho kwawe ayo ni amakuru y'ukuri Yoshua yari afite eske Yoshua burya ayoboye abisiraheli nta ntambara yahuye nazo ntiboreka kuza kumushiraho intambara ngo ubwo Imana yamubwiye gutyo ariko icyo batokora ntibomutsinda nta bisobanuro hakuna tafsiri ariko Imana izi gutanga umuntu umwe urimwo benshi yabwiye Aburahamu ngo urubyaro rwawe ruzongana n'ibi n'umusenyi wo ku nyanja n'inyenyeri zo mu kirere hanyuma yabyaye abana bangahe none iyo fenomene none ngaha nimubwira ibyo ngibyo nibiki Imana iramubwiye ngo urubyaro rwawe ruzongana n'umusenyi wo ku nyanja kandi ruzongana n'inyenyeri zo mu ijuru ariko ngo aje kubyara abyara umwana umwe uzikindi Imana yashakaga umuvandimwe yashakaga ngo irebe kuko Aburahamu akomeza amakuru y'ukuri Imana yamubwiye none se ubungu ndakubwira ngo nubwo ubona amasirkonstansi ari imbere yawe gubana amakuru y'ukuri Imana yakubwiye Imana ihabwa icubahiro Isaac yabyaye Yakobo na Esau Yakobo yabyaye 12 baja mu Egiputa bari 72 bava mu Egiputa bari 3,000,000 ubu ngubu nta mubare bafite n'abandi bafite ubwene gihugu bwo mu yindi bihugu nibo n'urubyaro rwa Abrahamu urebye abitirirwa Abrahamu mu buryo bwo kwizera natwe turibo nukuvuga ngo zagiye bigenda nico gituma Imana izi gutanga umuntu umwe urimo benshi burya Imana ntizishaka abantu benshi yaravuze ngo nashatse umuntu umwe izishaka umuntu umwe ukubiyemo benshi to uta ba benshi tuba dukeneye
baraboneka kuko dufite umwe twabwiwe n'Imana. Amakuru y'ukuri ijambo ryose Imana yakubwiye ari Imana yari kubwiye utarihenze cyangwa ngo uhendwe cyangwa ngo bakubeshe, nayo niyo makuru ukwiriye gutunga. Kandi iyo ufite amakuru y'ukuri biragoye ko ikinyoma cyo kwinjiramo. Nimba hari umuntu warucitse intege cyane ukumva uri kurashidikanya ibyo Imana yakuvuzeho, uraza guhaguruka tugusengera Imana. Imana ihabwa icyubahiro gikomeye cyane. Utunge umutima wuzuye amakuru y'ukuri, nizo bizaba insinzi zawe.